Evo ovako ćemo malo sa kilom junetine. Junetino tijesto za lepinje je gotovo. Kako miriši. Proceduru ste gledali već 100 puta. Pogledajte prekrasne loptice za lepinje. Evo, ovo je skoro 3 grama. Moram paziti radi djece, ne smije biti previše ljuto. Ono još što mi treba su jedno 3 do 4 režnja. Si stavite na 50 ml vode otprilike na kilu mesa. Si stavite 3 do 4 režnja češnjaka, pustimo to da proključa i ta voda će ići unutra. 2 puta sam je prelio, stvarno na najsitnije da dobijem lijepu konzistentnu masu. Voda kad se ohladi, dodat ću samo vodu sa češnjakom i sada ide naravno papar i ovdje ću dodati još pola velike, malo manje od pola velike žlice, sode bikarbone. Znači možemo reći da će na kilogram mesa ići otprilike 1 čajna žlica, puna čajna žlica sode bikarbone. Stavim lijepo ovo u hladnjak da se još malo stegne. Evo ovako. Ovo ćemo ostaviti za idući put, to ću zamrznuti. A ovo ćemo danas ispeći. Evo ga prva lepinjica, sad ćemo nju staviti lijepo peć. Jako lijepo. Sad ćemo ih još malo izrezati, ovako da se ne upuše. Kada vidite kako prilike izgledaju tatini ćevapi kad se peku, na dobrom smo putu. Ja volim peći na ovom grilu jer ostaju sočni, ne peku se prejako i ne zahtijeva puno ulja, masti, što li već. Naravno nema do uglja, ali s obzirom da su na ovom malom električnom, pa mislim, cool, ha? Da ostane lijepo sočno. Prva. Sad zamislite da je ovdje ugljen, ali nemojte zamisliti, ovo je ekstra. Ovako izgleda ćevap. Postoji junetina. Ugla kajmaka, luk, ajvar sa strane. To mi to na ćevape i pileći. Kečap. Mala porcija ćevapa ide. Jedna lepinja. Papa. Mama se upija. Sofija. Ok, sad je tatina lepinja spremna. Opa. Prekrasno. Jako lijepo. I tata će pojesti one ostatke, ono što sam radio rukama sam. Luk. Možda će tamo klincima nešto i ostati. Ćevapa što oni neće jest. Tako da, nije tata će sad sebi zbuksat, sad ćete vidjeti kako to izgleda. Tata će pojesti ostatke. Da, napravit ću se jedan presjek ćevapa da vidite. Evo malo ćevapčića. Hop. Evo, pogledajte sad. Sočnost. To je to.